Tariki 30 mweri Jumatano tukuijire akimbere ya mambura jama nene jako kungwira miaka 8 ya uumbani bwa Kameme gaku Kawero FM 96.4 mambura jaja kathithikira mukawe ne Joteras Club makutano na kiri ndiunga chago chairman na mashabiki betu matorene ntuko ya rojwire muthia ya ndiunga ete tukariunga ntere chenyambene nara twakinya guntu mwanya kwambiriria nchiro kianjai ngundune murire muthara twete karama kangeta kathelwa lare mutuate antubetwe farm mawa na turikirie mweli 3 muthikire wa FM na mutegere wa TV tugukugwatogeni ochumirie tukenanire kire ndiunga yu ugichemania na atangazaji Bakameme gaku Kawero FM tuko ya Madaraka Day ire kethirani Jumapili nionande tukethorana kiatho kira kinene haria kinya tukagita kia birthday Terrace Club makutano kwambiriria thaa 10 cia ugoro twarikia kuigwa kiugo na Kristo Bakanisa St Stephen Catholic Gitoro ija tukongwera utugi na umbani bwa mwathani bwa miaka 8 Wero FM 96.4 rumuri rwa Meru uma mundune wije werune jaja nijira tukubanganiricho tukubona arua kiri weru njoma Kawira mwangaza kuoneka kumurikoni rwangi ruo karia kumania na michemanyo yawe ya ukolea. Linda Kiome kunyomuma na kujukia kanya kamunini wa gavana wa kaunti ya Meru. Akariba Meru kurita maoni mwanya nyume ya munya kuthamira rutere rwa Munyoro. Nini wa gavana kaunti Tharaka Nithi gukana ugibwa MC wa ward ya Mitheru ate ward witigairi kigina kia witi na mbere kire budget ya mwaka wa 2025-2026. Kugwatogeni okaire mbitagwa Ntinyari kinyumo nirio mathithio tukobona arua ni Purity Richard. Tukenjeria nteto chietu rwangirwa ukaria Jamero ne rurutete mukana kirioro kageria kuinainia thiri no kiribwa Jamero akiaria mambure ne jakunyuitho muma kwa munini wa gavana Jamero County Commissioner Jacob Ouma augite batete kiria Meru echokwa nyuma na mantu jatiagiri na ikundi biantu kinya bari na mathaga ende bagatigira thiri na urumwe akioneka kumurika michemani ya Kawira mwangaza ya ukolea Ouma augite Meru ni county ijikene na thiri na barabonekere na mathaga jando ataibanga Jumapili nthiru ntere chakaguma bagekirwa mpene na kujukirwe tagarira kiwatho no akiare munene wa borithi aja county ya Meru Olo Ambrose augite akathingatira watho na ugebo munene wa gutigira ne bakurigiria wagagia pa muthemba junthe muthuru Muriuki no karintereji na nagotwache Kenya kiatho gya wikira thumbi munini wa gavana agendene kaunti ya Meru Linda Kiome aratongire mwanya baraboke aribokari kiatho negiki ona kinyibo muchokiria nkatho betha bakirotera muno ikarikara onekere ntiko ekiumia arora wali gavana Meru Kara Mwangaza onekere na ndaka chine ibanga ingi chine mitalimbo atongire baba nandi bakemenedio ntobubu. Meru imetulia, Meru ina mambo mengi, hakuna matusi, hakuna vitu vingi. Lakini acha niambie komanda mkibali haya mambo aende vile ataenda naona kirundi hapo. Kwa sababu niliona video ziko watu wako na mapanga, watu wako na silaha, wameongozwa na watu ambao tunajua. Kwanza niliona chief of staff from Chambede ameongoza vijana wako na panga na mnamjua na mnajua watu, lakini hakuna kitu kufanya. Sisi ni watu wazuri wangwana, lakini pale inahitajika tuongee, itabidi tuongee. So security team, as my colleagues have said, kindly take note. What happened on Sunday haikuwa mzuri na kabisa. Pale watu wanatembea Kenya hii, mtu anatembea na mapanga, rungu na kila kitu, haiwezi kupalika. Na leo tumeona akitishana tena kwa Facebook account akisema very soon. So vitu zingine ile inaendelea Meru, His Excellency the Governor and the security team, we need to take note of that. Sababu mtu kukaa kitishana kufanya bokora yake hiyo tutakubali. Kama alienda nyumbani aende apumzike huko. So kutoka kwa ile hali ilikuwa Kagoma on Sunday
Mimi sitaki kusema amekufa kwa sababu sijui, lakini nasikia huko nyuma nikiambiwa huyo kijana amepass, alipigwa Kagomana, watu walikuwa wamebeba visu na mapanga, na tunatangaziwa ya kwamba wakati nyinyi mlijaribu kuzuia, mliambiwa hiyo ni prayer rally. Sijui ni prayer rally gani inabeba visu na mapanga na kila kitu inaenda kuua watu. So we want to say this. Kama ni kubeba hizo mapanga, sisi tunaweza beba vizuri better, we can carry hizo miti better, na tunaweza beba hizo mapanga better. So tunataka kuomba security yetu tafadhali, kabla tufike hapo. Semekana hii mambo ya kuzunguka na marungu na vipanga kwa mikutano, tukisema ni maombi. Kwa maombi kunakuwa na Biblia na wimbo wa nyimbo za Mungu. Si panga na si rungu. Kamechi na chukua jukumu, uone kila kitu ni sawa. Kirito Murungi Kinyawe urori ngavana Meru auga Meru ina thiri na atiko na thiriji etho ekiura na ciaca cio theri. What our request is, hii nafasi Mungu ametufungulia isifungwe tena. Let us not allow backward primitive politics to come back to undermine the development of Meru. Ukura kuga kwa siasa uchi ibanga na maromba yorongo kinyani nao kuga county commissioner na police bakarekeria tujokuwa na ukairi. Kitumgi Kinandi county commissioner Meru akiaria auga county ya Meru nio itite kwa city na atikwenda Meru yonekana ina wagagibutibui na nontububu ayana mukana tikwenda muntu kutoretera thina Meru antumekare bwega. Kama ni siasa zetu, tupige siasa, tufanye siasa ya amani, kwa sababu Meru ni gatuzi lenye heshima. Meru was one of the biggest economies, and Meru is the next city. We don't want people seeing us running around na marungu na mapanga. We are not savage and we are not primitive. Nono ntibubu ajana mukana barabonde bonekana bena ibanga na mitalimbo bedo bagikirwa mpine. Kama mimi ninasema, being the county commissioner, without fear of any contradiction, that any persons who want to perpetrate anarchy in this county will be dealt with in accordance with the law, and we have no regrets or apology. Kwa hivyo kama wewe ulionekana na panga na marungu ukirandarana kwa barabara kutishia maisha ya watu, utakamatwa na kushtakiwa. Na mimi, I just want to reassure you that based on the instructions that have been given by my chairman, mimi nakuaga kwaya member, na kwaya member nakuaga na mkubwa yake ambaye anaitwa kwaya master, na mimi kwaya member na ngojia tune nipatiwe na kwaya master, na kwaya master ameongea. Muthuri Murioki wari Juma muthuri wa Kangangi. Akariba kaunti ya Meru ni baritete maoni mwanya gukonie tagarire ya gavana wa mbere wa Meru kuoneka kambini ya Munyoro. Bamwe nibonekete kugwata mbaru itagarire kinyakithira kuri bobonekete batenganiri nirio kagiteno kau mutongero wa kema kia DCP Rigathi Gachagua ugite bari tayari kurita Kenya utongere ne botiagiri bora bari rungu rwabu kagitene kakadongerete kinyawa kagita Kalonzo Musyoka kana karibai kamba ni bethiretwe bagitumirwa ni siasa indi gutikio wonaga. Munya na gwithirie boya sana kuungana mbange ba Mount Kenya no ntutinde turenda gwithia tu gintu kimwe uwa kuthwania kwi mantombe gia kwi yayo atukanya batu tu gintu kimwe ende kanare na wa kwiro iwantamu tutikira no ntu mwana icio kawaida inyilikite na igiriro enakio kuoya Raila teo suluhisho utashuluhisha mathina ya mwana icio kawaida. Raila kinyao benefit ciao imuiketiara na indrewe akuthoera na akirire ate aragia manto yo bochicho ni kaya mwana ndio ngegendeke Mount Kenya ete na impact kinya nini no ntokendeke orani umona mutumo ke giara tumawa utebua omba kuthetera Ameru kana muntu ahusiano Mount Kenya kutweka na ufaindika kendeke kwanganga kwanganga gethaira atumi na atumwa ke batue biago ya bi challenges yote murandi ago ya kamatete wankwe ya yo eria nkwe ya yo kaoa nkwe ya yo mayani nkwe ya kambunina kutweka itogira igwe yo toringethia porojo na kweri yo twekira box ya kithana gia tumana tano eu politics kaburi la sau kan gwere tunonto ba munya kunjoe ni ba ubange na era munya ato moeterete
kwa funjo yani tumweterete by force by fire yathiririe nguira atierere mawa no kuona ya barabara nere witia general na thoko unende inyera tongerwe lakini ngoira munyari ita isiaurire na utheri kuito wiretu imunya dekote ananio bundoki na banda kendeke ni hakuna kendeke kakarerete tekia Gachagua I want time ora no kautomwa I messenger eteke Gachagua ate ananwa na muzeo munya join Gachagua uti impact komba kureta ki politics ya Ruto no to bote ndi bagwatanira na Ruto bonde abaringa ndi urore aringire Uhuru na Raila teni bila break twathurire Ruto turuga Ruto imbewe ngai kumbe tutaisi imbewe ngai are mbewe nkoma nuntu yara yonde tubiretie tware mtoto isi akarita mama mboga na boda bonda nubure yire tukasia lakini kwa utonere ni mtu otunyeria atorwe buru taiba tutomba kinya ogira kinya kanunu ne ora atunyeretie na gatugura Gachagua iboya nuntu baukira akandamana nabo na tukona Gachagua tweterete na munya no athithia boya muno kunjunga na Gachagua nuntu tere amba kuinainia Mount Kenya kana alola Mount Kenya. Munini wa gavana kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Nyaga Mũisiraeli na areganĩte na nteto iri gũtambwo nĩ MC wa Mĩtheru Nevat Kinuthia atĩ wodi wĩtegaĩri kĩgĩna kĩa wĩti na mbere kĩrĩ budget ya mwaka 2025-2026 akĩaria mambo-inĩ ja mathikoontere cia kĩa Mũchũmbi Mũisiraeli ugĩte nteto iu nĩ ciongo nĩ mũtongoria ũju arĩchitambia kenda kwa iria mwingine na mbere na kũgweta mirandi mwanya mwanya ĩrĩa ĩtithĩtio rungu rwa wathani bwa gavana Mũthomi Njoki Martin Mugambi na kurikithia ndoa na nkubania chiagie bajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri wandia Mĩtheru no akaikwara mana kuthukia miena mwanya mwanya ngurani muthenya we Nyaga Mũisiraeli munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi aithukirite MC wa wandia Mĩtheru Nevat Kinuthia gwatuika wondi yetu ya Mĩtheru igwatite bajeti thirikari ya gavana Mũthomi Njoki na Mũisiraeli zero ndena kugwira Kristo na mabonda ithitio mbere ndaira pesa garetu no tote menyalo halo no kwa atakando ngama meran mbesa ikigawa kutuga kwe wondi ya mara kana ya raka kana ya chuka igama ngombe ya kwa taziro kweli praise the Lord totigeni ko ngeria ntolo mena totigeni ko saikianto muntu ne rome budget we na elewe na ningo tikianto ko no to ndonda invited we assembly nebetete OCCs bari kutimba na MCAs omdo ateta kwae bura kwenda budget ikerwe kali akiaria ari mathikoni mbarikia kia Mũchũmbi wandie ni Mĩtheru Mũisiraeli augite Kinuthia tathikire micemanio ogaibu wa mbeca cia kaunti na ikyo gitumi atakomenya bura kuga watuika number 1 utekuria mbeca ikwaririgwa wena ukadikiria ukadese hindi deini wa Mĩtheru tumemwekea pesa mingi hata hapa ke kwa Timber Center nondo ndikwenda gweta indo jio nondo ndikanithani akiongera augite ibwega tongoria kumenyaga bungwa bura bakuga na bari na ndeto iri bateri njarani nontu ndeto ino cia Kinuthia kunenkanira iciorongo nondombe mto akaromaga wega nikenda at least na enda gwe amwe na ntubae nikenda bomba kwa tuturoma Isaya 1:18 njoo tusemezane nibio asema Bwana bugire niyo ndepea ngelo da wanga bana Njoki na kadino kanda karole kinde katekesti na ntire tenga bana Njoki kwa hali na mali ainyiritie muthia ati gwe imutetheria wa gavana Mũthomi Njoki na no ankinya kaumburaga ntheto kuraita kuthibwega norombe ngai unenkane kiugo kila kyagiririte utekamesiriria antu no tandegure mtu mwa uria musemanioni na Mũisiraeli ni mono kwa keja gutwira atia ngeja no turani ntikwenda ngono gakua ndekwira gatura ngakura you are dying very soon repent praise the Lord ana bwana ndebo yanagia nibukwenda olongo ndingasia sekandidati lakini ndagwa lakagita kaka ngwatirite ngabana Njoki twakinya 2027 ngeja mara twaranirie nabi halo
Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi. Taurangu uteneretia ukabere ya Kariba kaunti ya Meru ni baritete maoni mwanya gukoni tagari ya gavana wa mbere wa Meru kuoneka kambini ya Wamunyoro bamwe nibonekete kugwata mbaru itagari ari kinyakethira kuri bo bonekete batinganiri niryo kagiteno ka umutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua augite bari tayari kurita Kenya utongerie ne butiagiri bora bari rungurwa bukagitene gaka nongere nyakwa kagita Kalonzo Musyoka na Karibe kamba nibethire tobagitumira ni ya siasa yendi gutekyo bonaga Matindula na dhuranirite rugonoruru manini one term akari kaunti ya Meru ibaritete miario nkuranie gururegie ngwatanire ya mithika rinturi na Peter Munyere aratumirerie goro ntereche Seikuru kaunti ya Kitui akiaria rira baragwati ugeni ne mutongerio wa kiama kia Wiper kwa Wekamba mithika rinturi ura watwaga giti kia ungavana na kiama kia UDA kia Rais William Ruto kithurano ne kithiru na aratumirerie ati ni bagwatanirite na Munya ura nawe kinya wa kwenda gipindi kia biere kia ungavana Meru nyuma ya gukara ome miaka 10 nawe Munya kinya wake onekana kugwata mbaru untu bubu. Na Munya niwaambie ni kiongozi ambaye tukishikana na yeye Meru itatetemeka. Leo kuna wale watalala, mtatuunga mkono tusaidiane tuene namna hiyo, na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Baire baba barabonde bare ma minister bauremi ni batumiretie kurwira giti kia ungavana Meru na ntumiri ngwataniro yao ya gisiasa nionekene kwa ngaratania mathabu ja gisiasa no untu bubu ibonekene kwa mukiro na njira mwanya ni Akariba Meru ugategera forces ire cyutuma citumite aishimwa bo baire bagwatanira nonto bwa environment nonto tugaga siasa ground sasa ni mashinani na ugategera urakore ground ikara shifted from the current regime iraiko. For now bo baire kutekyo bena kyo to lose, they have nothing to lose. Kutiwe maybe utomba kuga gwikyo karetie thirikarine na ikeza gutegwa na the other dimension ikeza kwithirwa kakwewe thai withirikarine na kethirwa gita wa Munyoro thizali irio tumba kwithirwa twina gintu giguturigaria. Abamwe ba Kariba bakathite ngavana wa mbere Peter Munya nonto bagutonya kampeni ya Rigathi Gachagua bakiuga ati batirona uguni kiri thirikari ya Rais William Ruto. Munya na bwithirie boya sana kuungana mbange ba Mount Kenya nonto twinde turenda kwithira twi gintu kimwe uwa kuthwania kwi mantombe kia kwi yayo atukanya batu twi gintu kimwe ende kanare na wakwiro iwantam tutikira nonto mwana icio kawaida inyilikite na igiriro enakyo kan ngwire tu nonto ba Munya kunjoini ba ubange na era Munya atomweterete kwa funjo yanto mweterete by force by fire kwani boya ke Munya kuungana na bange na itomweterete tumweka ara ubatere ara aumire Munya narabwithiri manto ame muno unkuma ke thirikari tathayo ngoko akombosi betu kwa hivyo inkunga Munya mukono muno nonto bako make decision ni mbea amwe na bubu kuri babate kugwatanira na ndionga iji na badiuga ati ni untu bomba gutonya Meru ruterene ruregana na thirikari na bugatuma kaunti ya Meru ikaga mirandi ya witi na mbere. There was room to wait and see ureti ate ku unfold nonto miaka 2 na nusu siasa is a very long time, so ikurare waiskire bogwetera bona kethera alliance iwe ya Munyoro ni kwendania Meru Ameru ibakugura nonto kinya kethera we na bitterness na thirikari rero kana Ameru ba na bitterness na thirikari does not automatically mean ibagurite the now new opposition. That is not the case. So oni nethogania rakwa ni ati it was not timely. Kiwe atite kwa Munyoro athiete lentore wa Munya athiete lentore naro meawe ngwa na kura cionthe twamwa nte kuona kwene tumikiani kia ito sote thina geba wa Munyoro
na rungame ewe Kidete otaura rungamire kipi election yerenge thire tibare ngari tibare ari CS kwena round ingi arungame na kwa governor wa Meru County ona kinya thai akia kurungama ewe ngo Kidete na karungama musimamo yono tumumunye musimamo ndina ma atwetirite kura cia governor Meru akoya lakini ake osiungania akaileti down wengwa na nkurukia Meru no bone yakate kwana na bamena no ntobobwa. Munini wa rais Kithure Kindiki erigiri kuriunga gicigone kia buri rujo kiri ndiunga yawe ithanthatu Meru mweri juju ake akariba bankuruki bajukitie ndiunga iji na njira mwanya mwanya bamwe bakimugwata mbaru na bangi bakimeneria ndiunga iji. Kindiki kwanganga kwanganga getha iratumi na atumwa ke batue biago ya bi challenges yote murandi ago ya kamatete wankwe ya yoyo eria nkwe ya yoyo kaoa nkwe ya yoyo mayani nkwe ya kambunina kotweka itogera igwe yotoringethia porojo na kwerio twekira box ya githana gia tumana tano politics kaburi la sau Deputy President of Kenya itukiwa nejete twenda inyo mona mono to mona metho teto thato imona ira TV lakini ntugo thate wantu kamona live tuigwe tugwiritwe tugathombia mantu thirikari rero kana tuthombi nyamo jumbe oreo no bati otwitira nguge na tugeta twimukumaya na ninge na nkuru kitugeta twimukatha nikenda kombinya ona gantu kara tonera ageta keja kwa turetera bobwejete onde na wedi Gachagua akinyete ntere cha Machakos na kuga ati ni bagwatanirite na gihamba kugwatanira na mutongeria wa Wiper Kalonzo Musyoka kujukia thirikari kuma kiri rais William Ruto. Tunataka kuomba ruhusa kwenu mtupatie huyu kiongozi Kalonzo Musyoka tukatafuta serikali pamoja. Tumekubaliana mtupatie huyu kiongozi na mimi nataka kumhakikishia nyinyi sisi hatuwezi fanyia madharau ili amesoea kufanyiwa. Mwerekera juju jwa gisiasa mono kaunti ya Meru jukionekana kuangaratania jamwe ja madhabu ja gisiasa ndiunga cha Profesa Kindiki nacho ikionekana ja njira ya gucokanĩrio gwa timbaru bwa thirikari kaunti iu. Masindumba Ntetone Chaweru TV. Tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntito nkuruke. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali, vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Nugushwa nyombe biashara inene na iri wuntugu kiru Ultra Village House turi aja nuntubuaku turi streetine ya Mbiku kana kiri Total Energies petrol station taunine ya Nkubu turi na nyomba cha gukombora irene ya Mwena Store na Kinya OBC kuri na ruji rwakongana ukariba madha 20 jana kamera cha CCTV aritingugiba kutheria na Kinya mitambo ya solar restima chiaura chijokirie kanyaga kunande turingire mogu kurukira 0769 058 149 turiungire street ine ya Mbiku kana Total Energies petrol station Kubu. Erodo getendaga sukari kana sumbe 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 utemenya iko kwa timorima ya sukari kana sumbe 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 kundia kundia kerodo wain kundia 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 kerodo kundia 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 kerodo wain kundia kerodo kundia kundia kerodo wain kundia 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 kerodo kundia 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 kerodo wain kundia. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of her property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murat. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Kuchokera nkatho cha mwanya gwitana mbere kurumira ndeto chetu tugichokera musafara jo Weru TV gukinya maturene kugwatanira na uga mutegeri ni jukumite ntuko itha tware ntuko ya naru atangazaji ba Weru FM bethiritwe na kagita gakega gukenanira na Kariba County Isiolo na Ntere Chabure Ruire maili 8 kwa muungania Soboiga ntugie akoromone gitimbine na Kongi. Weru TV ni gwatanirite na kambuni nkabo kumenyithia karimo ogunija gitumi na kinyora bomba gukire miturire ya gukurukira kambuniji tukiaroju musafara niro jukethura jugikinya Ntere Chenyambene jukieregirwa kwithura gukinya Ntere mwanya mwanya ire onchiro Kianjai Ngundone Murere Muthara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuati Antubetwe Farm Mawa na musafara juju jurikirie maili 3 mamuraja manene nezerigeri kuthithika terrorism makutano ntuko ya Jumapili tola Morgan Mwitago tumenyithia Beto wa Karimi County nkuretera mubango jwage Karon musafara jo gukungwira birthday nyanya Weru TV na Weru FM nijutonyete ntuko ithatu ntuko ya narua wale wanapenda reggae sikia hata Joshua anaweza reggae Sabari ya narua egukaria kurokera Akariba Ntere Chaburi na Kinya Northimenti. Musafara juju joamberi ya Ruire tweta Isiolo twejira maili 7 maili 8 ntuge Kibirichia Kirua Mugutano na toja mutindwa. Ituchemeni na mashabiki ba Weru TV na ba Weru FM barapa kenerete muno withire kubwanjoro cha Weru TV na Weru FM amona kuamukira iye wankabo kumakiritwe na kumakiria gwatimbaru betu. Akariba Ruire Rwarera ni bagukari na gikeno rokerwa narua nyuma ya gutirimana na atangazaji barabendete bakameme ka Weru FM 96.4
kagita karia bakwijite gukungwira nabo miaka 8 ya kwithirwa bariru wone mwandiki nteto wetu Gaki wa Mutegi agakumenyithia cio na njira endaja uria agwatanirite na Akari bagitariria gikeno kiao nyuma ya kwamukira yewa mwanki mbitagwa Dorcas Wakaria kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga Ki Mutegi mbitagwa MC Tash mutha kipindi gitagwa tuburuke na Tash kuma thaa 7 mwanka thaa 10 na Kere TV kuma thaa 11 mwanka 6:30 bado ndo thaa kingi tugita Njuma Sako ibona Njuma Sako nabo achore na agwati mbaru betu ibagukari na kanya gakega muno gakwaraniria na kinya gukinya into biao kiria kari imwe kwa imwe kutoka Green Life Crop Protection. Ukienda kwa duka yote ya dawa, ukienda Bure, ukienda Zenziko pale, dawa zetu utazipata hapo. Solution Sako izeta na account emwe nje kama no ito mavuno account hizo no account ile ya kila mtu kuma mwana biashara moremi mtu bodaboda kila mtu ambakudugo na account hizi. So sisi kama JKIM, hospitali ya JKIM tunamuombea hali njema ya afya na pia tunamuombea msiwa wagonjwa na pia wenye ni wagonjwa wasiende kwingine wakuje wapi? JKIM. Turia mona Wero tujete kubwira thank you no to support rabo toete tauga nyato ture yetu Sako Wero babwira Wero chwa bakireta Wero kire maisha yenu na tukareta Wero kire myuko yenu Capital Sako netoko chibunira netoko ekumia no nto bwa kwetho tugitongeria ndene ya aremi abiashara wana bonda wakulima onde ne bakaribishi ndene Capital Sako. Tunasema tuna course kadhaa za kufanya Tharaka University kuanzia certificate mpaka PhD. Njia ya kusoma wale ambao wako kazini unaweza ukasoma kupitia mtandao, hiyo ni e-learning. Wale ambao wako umri ya kwenda shule tunaweza kuja tusome full time hapa Tharaka University. Mitongo National Polytechnic twezete kaireke babu tutekonoga na ngiri 5 akimuciari watunengeria muritu waku tukamuthondeka akamubundi omwega. Sasa nataka nibariki mtu mmoja na kaunga. Nataka kuja hapa mama. Kuja hapa mama. Mnataka huyu mama asonge na kaugali? Andi akule kaugali. Nkuruki okiri musafara juju itukukari amwana mwini wa ndwimbo Shakimiru urawijikene Javini Mkali aria karibantere cha Bori na kinyana uthimenti bagwerirwo muno ni untu bwa ndwimbo ciawe kande miure mbere tumione mbere na tonyoni yomoka kiremeretie ioma bio ioma bio ntuku ya ruju ni ntuku inya na ya muthia musafara juju aria tukambiria ntere cha uthimenti twitetiania twitegembe na tuthirikiria ntere cha mikindori. Morgan Mwiti, Wero TV, kuma Kathetune Kamumiru. Mutaratara jo kunyithwa mu mwako wa Akili Linda Kiome gutwika munini o gavana ijuitire na mbere kienine kia mwenda nto atongere mwanya batongeretwe ni gavana Mutuma Ntwaithingi amwe na Akari Bamiru bachumirite gukujira kiatho giki kiria giatirirwa ukabere ni aria bonanite gukenera untu bubu na gwikira wira ni bwa kwigika utongere wa gavana Mutuma na munini wawe umweru Linda Kiome ajukite kanya karia kari na gavana Mutuma agita karia kawira ari wathanine. It is now 1:45 and I want to confirm that we are within the permitted time in law. Muthia kanjo ya gavana Mutuma ne kinyanirite muthenya jona arua nyuma ya wakili Linda Kiome gutonya maukuoneja historia ya Meru jamunini wa gavana wa bana. I call upon nikire mambura jira jetithitwe na mbere kienine ke mwenda ntu jakireta mwachore Ameru na atongeria Kathumba. Thamugwanje tigerie robo wakili Linda uro gukengaga ni kuthongo maigikini mukuru wawe na gavana Mutuma na kundirwa muma jo tungata na guchietie gukira murungu na kuthingatira watho na kioto kirengo geje ya wenjeru. I Linda Gaki Kiome do swear that I shall always
truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Meru County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. This opportunity to present to you the Deputy Governor of Meru. Mambura jaja nijagwetija gitio gikinene kiria kuru kaunti ya Meru. Today is a special day because in this Meru County, another special girl has been born. Our very own Linda Gaki Kihome Getonga. Itoweretwe twena kana kawetwa Linda Kihome. Nkadhachia Meru ikwewe shima. Thank you, Excellency Governor Mutuma, for finding it fit to give us a lady as your Deputy Governor. Na bwatongeria nkabo bakijukia kanya kugweta Linda Kihome ta mutongeri wa bata wakili uregweta na umbani bwa gutetheria ntoithinke gucokeria Meru nkuma. Linda, pongezi na nakubali kabisa gavana, umepata msaidizi mzuri na atakusaidia. Ni mama, tumeona bwana, tumeona watoto, tumeona jamii yote. Apigwe makofi. Linda, tutamsaidia mkiwa na gavana kuongoza Meru, na niko very sure that Meru taendeza vizuri na watu wafurahi, kwa sababu sisi tukiwa viongozi, hiyo ndio kazi tumefanya. Nini tumepewa ya kuhakikisha kila mtu amepata haki yake na hakuna mtu anadhulumiwa. Tutethura twena mandu jajangi jarare akawira areo uria arathara gwa deputy owe na kumutenga turenda kuonania betenia mwe tona mandu jakendelea micemani ari na au ya ngugi wakue pamoja. Na Linda amekuwa karibu na sisi sana. She has been very listening to us as an assembly hata akiwa huko nje, and we want to assure you the deputy governor we are going to support you in everything that you need. Tumepata kiongozi mama. Tulikuwa tunaambiwa mama, lakini natumai ya kwamba leo sisi wote tumefurahi na pia wamama mmefurahi. Wamama mmefurahi. Nafikiri ni Bishop Imuru alisema the glory of Meru has come back. We are also happy that the glory of Meru has come back, led by the governor of Meru. Antonia Wakiome na ekirite munene wawe wirane bwa kwathika kwinyia na gutetheria gukiria Meru. That Your Excellency, my work is very simple. Just to follow you, just to support you, Your Excellency, and support in the work that you shall do in your agendas and your manifestos. And Your Excellency, I want to promise you before all these people that you will not have a sleepless night because of my leadership. Spirit of visionary leadership, Your Excellency, I will use all machinery and any contacts that I have to vigorously lobby the national government, all development partners, stakeholders, and any other persons or groups of people to secure the resources that we shall need to make this county work. Nawe Gavana Mutuma akimwikira wira ni ati ona kinyamara takira we akurukirire njarene chakawira Mwangaza kagita karia ari munini wa gavana. Deputy Linda bukuibwa profile yawe ngogira ritete ndene ya Kenya. Bukuibwa ni mwekuru wa heshima, a dignified woman. Na neto kwenda kwa assure women in leadership
that Ameru, we've been accused of male chauvinism ati tutetekeragia ekuru bae utongeriene. Kambwe categorically ati bote uma, we respect our mothers, we respect our sisters, we respect our daughters, and we respect women in leadership. Now, my Deputy Governor Linda, I assure you today that Kirirokira Deputy Governor wa Meru abathatu akurukirire Deputy Governor wa Bana na bara mwathani agatwa in future batikorokurukira kirirona kiu. Pogwetera nandi ni kuona uria bairi baba bagetithia Meru na mbere onde kuri na wirigiro bunene bwa Meru iturone biao. The Deputy Governor, and also to present her to the people of Meru. Makiri metha ya Weru TV tukuga congratulations kiri DG Linda Kiome. Tukitana mbere na inge na ande akiama bakia Revolution Empowerment Party bas Meru nibekite gikaro na arua na rabariri temantu mwanya jagi mwerekera jajo gisiasa bumu bajarabe atikanirete ni ati bakagwa tambaru gavana Mutuma kiri thirikari yawe nuntu kinyabwa kureta thiri no kiria Meru kema baba baugite kinyaba gakare thirikari nene bakiongera Meru ikagunika nuntu bokure ire baringire thirikari kithurano ne kithiru ni bataririte Weru ne kinya batekanirite kirore na kiama kinya kiriko indi bakagwa thirikari rero mbaru mutugikare na report ije turi kiama kia bas na itu kiama kira kiene nya mono ndene Meru na itu kiama kira most organized in Meru kinya bagure nzo press ibo turi kiama kingi kiriko which is more organized than the bus in Meru. Migambo ya ndereba wa basi Kiraito Murungi akere na rikibante to barea tongeria bange bakia magiki nyuma ya mushema no jura batindi ya muthejo na rona kinya muthenjwe goro taunini ya Meru na kiama baba bakiumagaru na nibori bonywa na kauka mwe na bwambere ni baugite ni betikanirite ni untu ni bari muraini na juambere kuruira thirikari ya Gavana Mutuma ithingia boba kamikaria na bakamigwa tambaru eritere mukari wa Meru Ngugi kaigeka na gusupport thirikari ya Gavana Mutuma ithingia ari Gavana wa Meru tu twarikania underegis atwe na Gavana ongi na tuge itugwiritio muno thirikari ya Mutuma sofa ni kureta Meru amwe na kwithwa kwena okiri ndene Meru kiama kietu kia bas igethirite kirwamite mwanya ene kona Meru by na leadership wenja na Meru bakomba kumbenefit kiama kia bas kiwikitete ngugira nene muno ya gutonya thirikari ya Reverend Isaac Mutuma wantu ithinkia ai Gavana wa Meru o thirikari yu ni thirikari bas thirikari Mutuma ni thirikari bas na tuteranirize na tubara bangi bareta wa momo na ni undo bonde barabariku ene turetara batwe thirikari wire ere thirikari yetu ngini akiama baraba ugite na bona nya Weru bona nkoro entamburuku kugwa tambaru thirikari Rais William Ruto na monini wawe kithure kindiki bakiuga Meru bakaguneka kumana kurira baringire monkene jwangiri jire 20 na bakenyire na nde batetonya siasa ne kuryo ni bambe bone kigunikia thirikari rere wathanine na tweke amakia mbasi totena ene agreement na ene coalition but batwe ito support te William Ruto na thirikari wana tulinde ene thirikari uturike amakia mbasi tucoka twawatanira batwe tuteringa siasa itena maana na itena umithio na itutethia antu betu ba Meru kwa siasa cietu ira tukaringa ni cikureta maendeleo ndene ya county yetu ya Meru ni tubaekanya tuonethera maendeleo yau tugire ya kadhido ya kagitata ya kadhido na tuko twakara kairi after one financial year no thirikari tana financial year tuone muriko yuyu akinyako kuna ndi batu tugatumba kuringa suburia tutora na kithurukari iko nikatweterire bigitata bie kana tugantu betu muthiene baliuga bobatina ndwembo ikwino ne akiama bange na tunywa to tujuri ndwembo akira chikwaria gintu kegie mbasi tute kwaya ya kuinaga ndwembo cia antu bangi batu tukaina rwembo rwetu rwa mbasi na tutumba kuthinkataga antu nontu bagwita ngaba gwita uyu bangi bagwita uyu batu turi mbasini
na ora kiama kia atuika ni umbasi kagita eta etena roro kuthingata muntu na ntuna rogiri angeta sisi tuko hapa na hakuna pali tunaenda Mageshigo mbunge kia North Imenti rateto Shawero Juma rea kwa rieto ni Mutuge Kare Kevana mutumanto ithingi na atongerete muinge kiri mutaratara jwa kutheria tauni mutindo bubuni untu thirikari county ithiritwe kibangania iri njira ya kureta antu bonthe amwe kenda gutigira Meru ni kuthera. Gavana Mutuga buni untu bumwe bura bugatethia Meru ikure na kinya ikinya gutwika city. Muthurumiri uki na report ije. Gavana wa Meru Reverend Mutuba Ntwithingia na atongeze mbango jo mweru jwa kutheria matauni akinyitania netho kwa gakoromone nikenda kwambiria mbango joju. Lakini hizi initiatives zinafanyika kila kona ya Meru County. Tunataka iwe ni tabia ya Wameru ya kwamba hatutaacha makaratasi kwa barabara, hatutaacha plastiki za maji kwa barabara, hatutachafua miji yetu, hatutachafua maji yetu, hatutachafua misitu yetu. Kila mmoja wetu achukue hatua ya kusema Meru mpaka iwe safi. Tunataka Meru City iwe the cleanest city in Kenya, if not in Africa. Usafi ni jambo muhimu sana. Tushikane mikono sote pamoja tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya biashara katika mazingira safi. Gavana, umesikia mambo ambayo imezungumzwa na watu wako. Tembea na hawa na tutatembea pamoja na wewe, na sisi katika mambo ya usalama tutahakikisha ya kwamba soko letu liko salama tukishirikiana na enforcement. Kulingana na Gavana Mutuma augite mutijo kangangi nijuete kwa city na ino no mwanka yothoke no theru. Tuhakikishe Meru yetu iko safi, tuhakikishe safari ya kuifanya Meru kuwa mji mkuu imeanza siku ya leo. Meru kuwa mji mkuu. Sema Meru City. Sema tena Meru City. Inua mkono tuombe Mungu, tumwambie aharakishe mpango wa kufanya Meru iwe city. Watu wa Meru wawe matajiri, wanabiashara waekeze katika city yetu, na watu wa Meru wawe na baraka kuu. Inua mkono juu. Sema ewe Bwana Mungu wetu, tunakuita siku ya leo. Hii safari tumeanza leo ya kung'arisha mji wetu ndio tuwe city. Tunaomba utusikie. Akiwa nandi na nikenda kulikithia mbango joju kethwa gechombe mbithi ntere mwanya manje ne county Meru unapaka thabagita ngugi gutigira Meru ino theru. Nendetete mubango yo wetwa ajira mtaani. Isawa sawa? Ajira mtaani, vijana toka recruit every ward toka yokia vijana kethira 50 tokare wa ntuko kethira ni maana ya 5 kana yana toga hakikisha mamio kuno ntukinya wote bie nabio akuonea na kana manere mochie na wo kuringwa maana thato toka endelea kuera tauni yetu. Muthuri Murioki wari Juma mutijo kangangi. Kongena kumudino Rice Professor Kithure Kindiki na aritete watho kwithura kuri na gikundi kia maabisa borithi bagukandana na wagagebo karia county ne Embu. Kindiki ariungite county ne jionde kwithirite kuri na wagagebo karia muno tauni-ine ya Embu. Nerana ndekirite akari wirane bo kinya muthia thina cha wagagia na kagito kau arita watho Chibu Kamau wa municipality guchokwa gitine gukirikana aritero gitine kiu gi siasa. Nitauredi tamwaniki agutwathira. Na juzi munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki ni wa murithitie ruvonge rwa mwanya rwa ugitiri guka thiini wa tauni ya Embu niguo kumariria ugitiri thiini wa tauni ino ni vuvanya wi gukorwo ugikika thiini wa biashara ngurani tauni ino ya Embu kuri mithenya minini mivituku. Na jana tumetuma hapa special team kutoka Nairobi ambayo inakuja kunyoroshana na hao wakora hapa. I want to assure you, mimi nataka niwahakikishie hiyo gang ya wezi na majambazi, their days are numbered. We will take down
each one of them. Ni urongerera na kwamurithia gucokwa wira gwa cibo wa tauni ya Embu niwe Jackson Kamau uria urerikana waromagia ugitiri thiini wa tauni ino no ati wambite kurugamwa wira ni undu wa ngucanio cia giuteti. Nimeagiza huyo chief arudi kazi leo, sio kesho. Lakini nataka mnisikize. Lakini well, relax. Already the instruction is given. Yeah? Hakuna haja ya drama. Umesikia? Chief Kamau arudi kazini leo. Ni urarikiria kuria ateti kwithema na gutonya uteti thiini wa maundu ma ugitiri na biashara. Wanafikiri ati tunashindwa na siasa, wajue kwamba the time is not now. When the time comes, they will be surprised. Tutawanyorosha mbaya mbovu, my friend. Watu wa Embu naomba tukae kwa amani, na kama in future ukiwa na jambo kama hilo, kabla muende kufunga barabara, kabla muende maandamano, let us know where the problem is. Kama msikizwi hapa, you know how to get me. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kundi 16 nibigunikite na tuchui kuma kiremsi wa municipality Caleb Mutethia bagwatanite na thirikari county ya Meru rungurwa rwangiru urimi akere Caleb nugite John Murandi jumwe jogukiria kari akiwa bageta na mbere gutigira ni bakwiritanira kenda kwigikana na gukirania. MCA wa municipality Caleb Mutethia gwatanite na thirikari ya Meru kirwangiru urimi rwarutongeretwe ni waziri Njana Rugatangugi nethirite akiguna ikundi 16 kuma wandini ya Wenechui na bakiaria atongeria babariuga kira bakwenda ni gukiria mukari wa kawithere gutigira bari na mbesa mibuko yao buku bukiumba gutwa nguku imwe nguku mustingirinya. Now, one of the greatest things that we do as a municipality, atu kwenda empower and to be to bombi kwithro be self-reliance in terms of poultry farming. Ko na adu to kugibwa gamono na ndugu ketha kuna gintu kira twita sustainability. Nonto incubator sira twina chio ikethru ikiona nkaracha guchi find. Tutuga twi sapraga nguku Meru twi sapraga nkara, so it is an opportunity to serve our people. Na adu twina mupango jwa nguku ngirinya. Nyegete gaciare mwe ikethero iringana ngirinyanya angirinyanya wi gaciare nge mwe ikethero iringana iu no ngabana akwenda mantu jo tugwita multiplier effect na tengo kwage tukabunengera itubangite gucokia murandi jojo jwa kubandithia ng'ombe nonto wabwe butena miunda minene bwi bataun babwe bomba kurithia ng'ombe imwe ira itagwa zero grazing. MCA Mutethia kwimbiritwe ni MC wa Kithimo Ndaithire na musiasa Edwin Kiongozi baruga thirikari jiriku ni kuthikira MC Wandi Mwanya imbie kwendeka mature ne jauna nikyo barujaira na nande bakiromba thirikari jini thireke wa Kanyerite Ngugi bora mheshimiwa na kuomba komiti mathina ya antu bawe nondo bora area ina mahitaji mwanya Mheshimiwa yonto Calebwa atambua area ke municipality ikundi bya ibi kwenda empowerment na njire nguku so akisha akurekera antu ba nguku ke Murandi yo ke project ire thiritainio na kinya batu narawondi ne ingi chonde turemsi itukuona mantu yara kuendelea na ituchokera ngavana nkabo nyingi twendere kugwatana twe gintu kimwe turekane na siasa ethera no ritine na wauma ugwe karanja parabe kubaewe kanya baite Ngugi nontu twambiria gucindana na kuvutana Meru itumba gwitana mbere na inkwen karenje kabana wo mweru wa Meru Isaac Mutuma ntwithinkia uyinge matu yaku kiri gintu kira kiumba kuya kionde kiumbo kwangaratania utigaite mu Meru irinyene riri na itugu support 100% utethie Meru Muthie MC ithire na musiasa Kiongozi ni bateterete ngabana Mutuma ntwithingia ni miario yawe ya kuga Meru ni betekirwe Bakame Njogu bakiuga no karagia na nthiomi negyo Mutuma kuga twewe utharwo kama kenda national park ira ithira iri mu Meru ora national park ingi iranawa ni county government ciao nonto Nairobi national park
iri under county government, Samburu na iwingi iri under county government, na antu barabombo kaliambiti mono ibatua Meru nondo tukomba kuimenyera tukimenyaga muchongu yaleta mbecha ikona barabara uthi mantu yo kama njo nondo nyawe ngo iri ogwa merungura njo ukame uthi to gwama nora gwa na iri na gerieta kama njo wone thete mura uthi mundu iri ukame njo katu kwenda intobira bitutethia njo iri tutethia mbitire tutethia ngatunyire tutethia kuma municipality gicigo mbunge kia North nke report rateto Shawero Juma riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Gikundi kimwe na rita sauti ya mwananchi kuma gicigone bunge kia Gembe South nigituritie na kwendekithia bone ngugi atongeria barabatarire akiama bagikundi giki barani antu babana kena bakuru baruga kuma bararinga kura batonori ngugi bubwega bagitariria gintu ja barabara nichioraniria kire atongeria baba akiama baba ugite kinya biashara ya mira nithiritwe kinyirika indi atongeria ba gutikio bakuthithia kenda gukandana na thineje ontu bakuga kinya nande bakio maketha jao nibya kumba kuthoja kiuriria nja na mbecha cia nthiguru bukatha bugite na ndikithira batono garuruku kumakiri baraba baringire kura no mwanka bakabaritaitene birabare kithurano ne tweetite Dennis Mugendi no na report ije Sauti ya mwananchi gikundi kia akari babethi na bakuru mora misimbo ekuru na akuru bairitite nikenda batetera akisi akari gicione giki kiao kia ubunge kia Igembe South urio gwitia witi na mbere kumakiri atongirie bara bathurire atongirie bakwathira ni batwikite bamawirane batikujuriha tukwenda baritana mantu kuya ya uringi kura nonto yara mainge toringa kura twacoka kurira toringa kura to promise ya kilokanto bara twere kura bakaolo ibatwe uto ya kwira anto beto ibethire be makin na kurereti nonto maendeleo yara to bati kona Igembe South kana maeneo haya to ya Kachowand bando tutayona na itoringete kura na itwae promise John Paul thai nwari ya kwena rais utoromba kura na ibeyete nweri ya primary atora barabara ya athie kabutho no itware on tukun tware otwinde ordination yake eko yature kabutho nya thainya tutero nya tugarubo yetire tutimenya be yaringe baguyane na rais wa barabara gaiti era ya thero gaiti kia ndani na national park kabutho itabwithwa ukia kuyere ndia nyoto meria kwenda mabikibikio otomeria kwira mpempe kunia uitethia na bila John Paul akobwethia ari yani na rais akabwethe bila mwananchi ate kwenda ukiakona thoko erera kirwara ni milioni kithumba ebwethwa riu barabara tutikona na tukundamira twira intobibie maiti no ntuthai kuraurete na bia kurabiekwo tunya twaite bigibigi tutomba kwira intobia bia maiti no ntu barabara icio mbere kena kithira John Paul na tuthikira age yaturie ni mbito kwenda to amuri barabara ege mongoro na yathiro kaiti na ira yathi at least aya kathoko tukamia thoko we yakwa tukenda maciampempe no tukaira intobia to no ikora ng'ombe twaitethia na Pathiri kimera yetu kia mira no lola siki ya were mira thai were wa wete tondo kirorwa siringi 30 siringi 50 ote mbesa tukuona Meru na tuandete kimera yetu kia mira thai thina tukuria ko atweka oteke ntunya kemoto shughulikirwa president wetu tulikuchagua kwa kura zetu na tukakupea hakuna kazi inaendelea huku yote yenye ulituambia inaendelea mira hakuna kazi vijana wetu hawana kazi wanaume wetu wanakaa kwa nyumba hawana kazi dakika hii Meru tunanunuliwa 30 bob 50 bob Meru hatuna kazi na hakuna kazi yote yenye ulisema hakuna nyinatimia John Paul na twaindete twe group ne ara oraringi twafomete group atora atokeria mbesa si Uwezo Fund utese tuone nya siringi since 2022 wakati ambapo leaders wetu walikuja wakatuambia mambo mengi sana wametuahidi mambo mengi sana lakini bado tukikuja kuangalia ama kufanya udhabiti hakuna kitu chochote ambacho leaders wetu wametufanyia kufikia kwa sasa na kwa hivyo itua riao nandi nilio rio taritwaria Rais wetu ambapo tuliandamana tukiwa Gen Z aliwavuta mawaziri wote katika baraza lake. Akasema ya kwamba atatengeneza serikali iwe ya mapana. Lakini ungedhani serikali ya mapana ingefanya maendeleo 200%. Lakini lile limeendelea kuongezeka ni kwamba
wananchi wanazidi kuongezewa mzigo wa gharama na madeni katika serikali. Tunasema ya kwamba kama wananchi, serikali ya Ruto wakati umefika kufanya talaka na yeye. Na honeymoon imefika. Hakuna wakati wa honeymoon tena. Na sasa mabadiliko yamefika ya kubandua serikali ambayo ni mbaya katika uongozi wa taifa la Kenya. Dennis Mugendi, Weru TV, Wandini Akachio, Jembe South, County ya Meru. Kiri muoroto jogo kire mitambo ya Kinande Tharaka University bekananirite kirore na Bloomberg kirane gikundi gite ya kithirikari kenda kwithirikwa kurira mutambo jo artificial intelligence AI Dena University jindu kimbithe nibarombetwo kugita kithomo ke mutambo jo AI kwibuna tukucha rojo. Paul Kabithi na report ije. Shukuri ya Tharaka University nkiama ino ya Bloomberg bombite wikira mutigitiro kimwe ingo banjiria mathomo ma mitandao ya kiene na kimonimoni artificial intelligence. Korea Tharaka University kuona bora tumba kuwork nabo through program yao ya community corporate social responsibility tuena intention ya kupartner na Tharaka University to build a AI hub, technology hub agago in the institution. Kaingo alitoba Tharaka County and outside Tharaka County bomba kuyaga na batetheka. The world is becoming digital too, we know. There's nothing anto bakurutha gutaina technology. Kwena innovations ikuendelea na icho igukuria nthiguru ino inge the west countries bombete kuendelea mbere mono ntuba technology. Ogo ikurumanira na mubango wa nthiguru cia Afrika ora kwirigirwo gukinyanira mwaka wa 2063. Ukegwa kwena short courses cha AI cha kwambelia 3 months na gukegwa kwena sponsorship ya some students baraba kayaga kuthomaga gukegwa kwena certificates kewa na kabaraba kwenda gupasiwinya degrees to make sure to provide enough resources cha kurutha but anybody nwaye akarutha wana we short courses kwambelia 3 months the university kanenkanira curriculum the best way ya alitoka kuthi but everybody is encouraged koya na benefit from these technology courses. Urageretie chandaiti, urageretie form 4, ayaga what digital skills chake, kaingo aumba kuebe empower, kaingo omba inyawe empower the community, kaingo tu indeto omba wa achieve the Africa agenda ya 2063. Kwa ugunda boromba community, kagitaga kinyato wate program ino njala let us come to the university, we enroll for courses ino cha AI, kaingo tutigatiwe nyuma as the other western countries are progressing. Agekirikanaga ati mtu wigwena kumenya kuthoma kana kwandika bubuibu kuganaga ke kwibungana mathomo mama. Here because you are coming up with a very formidable partnership because AI is an equalizer. Anyone who has not even done maybe even to Form 4 or even to campus, as long as they can be able to read English and also can be able to write, they can take up these courses. As has been mentioned, it's only 3 months and you are all at par because of the things that you can do with AI. Right now with Google and all these different areas, we have Gemini, we have classrooms, and just to mention that Tharaka University is fully equipped. We have the staff, we have a fully fledged Department of Computer Science and ICT, all in the community is capable of doing this course around artificial intelligence. Bwana Collins urana bidha shukuruni no. Gabota University barugurite mirango ya mtu kana shirika riri na maishiria magukiria mugongo. University, we are so much committed to corporate social responsibility, which is part of our outreach. And I know with the organization, with Bloomberg's organization, we will be able to do better and be able to touch our communities in a special way. So we have blessings from our university management, headed by our university vice chancellor, Professor Peter K. Muriungi, who has also been supportive to our communities. And as a university, I would want to say that we are open to partnerships with various organizations, community CBOs, charitable organizations. We can partner together for the betterment of the community, for the betterment of the society and our country at large. So finally, I will want to welcome all members of the community here and outside this county during the World Environment Day that will be hosted at Tharaka University on 5th June this year.
Ngiripotera Weru TV kumantere chia Tharaka chukuruni ya Tharaka University Abito Paul Gwakabithe Joantiso na njire ndikungu chokeri nkatho cha mwanya nuntubakona kanya kugwatanira na untu chabone kairi ona chiaringa tha 3:30 indi kwarirwa kugwatanira na oni kairi kiri mubango ja juma sakonyime kagitagate kuraja mpeta gwantinyari kinywa monanire wa mathithio ni Purity Richard.